Kemudian ia tu ampai agama pak tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki don raka tapi aja tatajangnya leta ilomo iya dan leta nasaba pasidakana mi watakalewe di penadapi iya miko patan rakang maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri. Yai di oko ajo pak dia tahu kasih tahu peri mi maika. Kiasa tahu kasih melo iman rena de gaga. Ya sange tahu peri angka motorok na memang oto ya tu maika. Ya na tu 5 buah surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa. Itu maika. Si salah. Ini napa ada? Naiya nala saperi pak maja. Nasaba 2 lasa na puba maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba maceceng si ba mangoa. Bicara gimana? Ia 2 ewe si salato. Ia sangi maceceng mengisata cede. Ia na tutulilete palana. Mak beli bola tulilete. Maiga ko wajo maiga. Maka benra ngisaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacoka si wali na. Itu. Ya tiasa tahu maceceng mangisa tacet de. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tahu anun na neneku. Nala. Ya na tu jadi 2 sifat tu majamano. Deto gago ko Nega. Tahu ngalasati manang ya tu pak. Padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susu layawa ipesangi matu. Pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na yesa darak karomana teluk barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buai teluk barisi naite naso karoma aku metu ya pak yero sabah desa daun nami palapa karomena palapa nalai pala. Pada tomato riolo de natari pala darakna natarobami bunga-bunga. Iya makoko apa namo pantok letek to. Makanya naite boy mak buat tongang. Tapi ya robali darakna to 5 kada di anuku to ha. Anuku nasak maka rajewana. Sisan nama buah le pura ko Sayyidina Ali. Melo go balu ibuana ro. Nasa ba ko coco elina. Nasa siya yung balukang nasa 30 dirham si tunro maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mulai mana nga tapi si disarakna esanga nga lo bolaku cican na mo bawa nasa jaji ni pura na unano na tori au maka aju maka lampe napanesa den ule makade to 5 kali cua mina pabuah mopa nasa bayar matana maka dari Sayyidina Ali ko sida pena napa itu buah na mesang ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapong inasangala di darat napay mainga kami to tahu makoto pak ipangajari camang kali nga baca nasa de anu ko to ha itu mayaga makanya mudah-mudahan de to gago ko pak iya to magala makoto pak iya to sesay tawe to lilolo tace de makai ka makokopa magai dena me ganna dena sadari ro makka da dena ganna 2 meter non roi matu ko mate dena ganna 2 meter 1,5 kali 40 ton roi lemak napa ya cipirat topi na isorong tanya to patarata ton roi lemak ki aga melo isesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malay tanana tawe na mosi di meter atau si jakka na panonroy anak tamak bangung atau nonroy anak tamak tanatanang nakatuwi anak ta sinin na sele na idi manang icalla tawe malay asele na anak ta tapi idi lologang ipacalan acila kappa yakunay. Ini penting hati-hati ke pak na itu ampai sampajangnya na pak guru ki mancaji orang bertakwa kikayasang yaitu sampai jam mangaribi ya ko tuwoy lampu siyan rakat tajama ko tuwoy lampu siyan rakam telu ya ko mate lampu ha
telu mato matan na dua na kada ito napita ha makadaki din na tarimay po nga latala ko din na telu iya kuya tu ipake pak dalam kehidupan madecing anggota dewan dito ka anggota dewan melo matanda tangan mesting kekuatin nair sabak dega caw nyamang itu pajabai pak wat di masjid tam suruga iya di ustaz se makawatang siaga ustaz ko wajo ha madatu to siaga anggota dewan cedem makanya komelo ita masuruga anggota dewan ngi na sabak cedem jumalana masjid tam dena antri yo pui di ustaz se namo tamai suruga antri to ki pak megai apalagi ku Pak Bupati jadi dinami dia nanteri di kometa masuruga masija tapi si balikan na kometa marana ka masija to Pak langsung ijalok kahe itu ye di ustaz se ko kometa manaraka matengah-tengah to Pak mega boy Pak katutus tas ta manaraka kega ale nama pangewan na de na sewada katutus tas Pak de na sewada sali ustaz senasa ustaz bidah dia melo sewa ada kusuruntu bahaya tuh ya tuh jamaah tama suruga gili nih mite wih mana ke Pak Ustaz ko neraka ambi kau ke ustaz nah sebab pagi wangi je waktu tak boleh macarame kadaon roni oko tuh ini itu makanya menyama tuh Pak idi jamaah namun matin roki kato talolongan iya di ustaz semakawatan apa melo jokai paresa memen nih Pak mega tuh ustaz Pak gara-gara rampelo na joka mereka napai talipongin na sa kendra siaga tapayero hindi bahaya aja lalo Pak Bu ya kung kana ta mancajima mancaji ustaz saja lalo Pak mega makukuha pa agama diperjualbalikan tak selalu saya saja ini belum tentu selamat belum tentu padahal kekaidah nalinga guruta kalau ko macarama nak nang kagaga nalikote jangan buka masukkan di satu tempat butuh pun apa musuruh teh buka rako sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya Pak kapa muitei na talipongi ko teh pasti maperingerangi balisi kada seko tokor iko macarama ko tulia maniro seko iya aja tak kada ustaz bawa namopu imang makanya pariampalo idi kong katalengi ko lema baca doang aja ni lokon napai taro kiase na tole di 10 sak buburu ilepi melodo pu imam enggak deu Pak Guru Saleh pu imam ya nang ka 10 misa buna sidakang de na pariampal lo kasi na tole ilodong epong taruinan repi bulani maka sekepo de 10 misa buna milo dong iya makome majidi pabu makura syukuruki mapabotingi malaki caya mayaki eletong si poloso nalinga tawe si eso malinga tawe tau mapadisyo ko balibolata tatenre mana sena de na mainga si di juta pa di mariawi waja mapanre tamaki yoli ni guruna yaleng yang palo 250 sabu talu tau ngina pengajian ta reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa busona na Pak Guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 tan na 75 rupiah maga dita syukuruki makanya ko temma ya anak ta lengi motor Pak Ustaz itu pare kong katau mate madari kaya magi je nakasoro papisau ni aro kasoro sa primbe si baranja matingka na de na pake pu imaya tu karosoro itu makumpan ilulung lagi sanga lo bolana pu imang na pataru mi menre rakenge engkato imam maca pak na balu ipi amang pak biasa runtu imam mesa kasoro kade magi pu imang nasa kasorot tomate pastas de to ni pake balu ipi amang na de na pake nasa primbe na pake pu iman napata bawa sorok kasoro kau-kawang kampu na nemeto na pake pak mega to patau salah pahaji
angka keluarga na mate naleni waju si pasa pu imang wajun na tau matewe nalengi tau mate macomo iman na madoko peko ni majasa tadi mana melo mi ko napake yero waju jue pu iman na kepalang makanya aja na waju talengi aja na pakeang tapariam pelokang idi na patoki ini wakafnya almarhum atau almarhumah mohon dibalikan satu setel pakaian sholat pak kubaniro aja na di meliangi pak angkat tu pu iman na poji mak baju pink ya naro na dali na pamali itu tapi dito na ko imato ko de iya aja kama baju bolo talengi na cecai iya ko alina na mali manasani na pake mas sampajang makaraga ko ni na liang alina to ti pape mato ani ano rusata itu penting na sabaya ko pakai talengi deje na pakai saya pernah caram di Kolaka Utara bola ima wonroy si di 5.000 songkok bolong nasa itaki songkok pa ustaz sang kamate masih 7 dah gimana minggal ada je lolo baki lolo jasa nasa nganu tau mati mana tu pak ustaz tak kumade tak pakai nasa na nomor apa mi songkok ustaz nanti kagak nasa takutannya tau mati anak dia si 7 songkok nah maka ni ko makiro dina kepalang mubasir mi pak berita tapahangi tapi dito na ko di ha maka taruba yero apa dia tu na mungkin na podangi pu imam ya natanda ustaz se podangi makitu maka lelangin pak dem itu na pawi pu imam na tarima bam itu dito na karadena je itu ni pake mesti kita yang paham itu oh ni kasi mak barasan jir rate na turungi pusa makatoni ruk katawe tolia meniro na tajang aming asai me pak memi manre ya tia ko yoli kalau mak baca do pak deu bace ko degagi punana bola ya ko masule kakana pertama mak bisa pan dia deu bace kong kani masu na samagni pak ustaz kada de pakat malampe-lampe tu sading de na malampe deu bace apa aja kam mamilau doang de ni risak kada gamilau wangi baca do salama na sepal salama aga syukur kama ko mali motor atau motor macinai na sepeda yilau ako de na cocok tu paui makada aga pada mi ko baca do tomate pak makato itu kato na sama pamuli macawe pak ustaz gang kamambelai aga bisa gang itu matemu gitu kada masalah pak ye jadi mesti dipahami tu dina sembarang pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay pak yan ada ini palempu ya romawan rasaki man rasaki makanya saya wasiatkan mapamulai sampajang melo ipade cengi pak mega tahu nasa yang penting selesai wi kamato na lolong pak ya ko makadami yang penting selesai palai ko makadai tajang ngak cinampa wasampa jauh cinampa tong Allahu akbar dengan merung madari lalo nasa telu gaji ro apa bawan nah dengan nalai ripa aja ya tu ampai makanya ko tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah makanya ko to mak berjamaah mega kisi paling ngerang mega ki cuma memang tu berjamaah yang kata masalah pak angka matu tu pak berjamaah tamaranaka kega ya tu makai rukah ke sama rukah Allahu angka tu tau mako tu bawa sapa aja we rukah pagah weh itu sawis ndak boleh dalam agama di nawadi kalau biasa apa uruntuk makai bela mak baca patih ini mang terima keropi Allahu akbar Allah paganggu memang tu namanya lah tu patihan nanti nade pernah selesai kata derek nalena kodangnya rumah dah aku podak banir tajan nana lo masih gi kona bolana maka watang pak iya rumi maturo pak ko pure matareka je tahu nak kada yana de nasi sambutong anginya tu pajebannya aja nama sampajang ya ko iya na romelo ipake mawatang na sabak madari metoji marat jisi sambu mar Allah asara gaji rona unia kaloro madari iko tahu de metona makanja memang anu na pak de nyana tu ampai sampajang de buat dimakade buru-buru
ipatenangi lewe mega apo je tahu pak na la sampingan mi magai melo mas sampaja mak bisoring si mak bisa berak napa tada ko kompor napa tuoy na samakanja matu pura ko mas sampaja redeton angka mako matagangi mas sampaja na baca pate latu pate nasa ya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko mako amiro na idi mato salah nya mega bicara mega kena terutama makun rai mawatang sebab iya romelo nasa jaji mana jamang-jamang di na jaji di masalah itu sih di makanya memang kita harus tenang ketika sholat ya kalau ni masih menyama pak mabere jama macuri imangi kemudian yang kedua rona angka tu tahu pak memang pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega tau medangi mangi nek dai mangi rokok nek dai mangi suju nek dai mangi tokong yaitu ampai ku imam matoya lapa iri di imam macocoy ku nakan ni remati aja tapas samangi Allahu akbar maka deta maka de pura pi maka deta kada Allahu akbar apa madari lololo Allah letu ni tayawa angkanya lena Allah kadita tetto kopi rulu na pu ibaya magai na layolongi na orang yang mendahului imam ukui naraka ipatokong jadi tapas salama imam mutta aja tapalayolo yang usahakan ini di layolo makito yopo ko imam macepak memang mo tapi engkau je pahapa engkau pura runtuk tapi mudah-mudahan ada to ka wajo na podanga na saya pa ustaz guru ta pole sengka wacuri kaaga na saya ya pa ustaz denangka mega ni ustaz pasale tapi dia tappa amage nasa denang kana da imang rokok dito nang kanet dak toko tudulo yolong napai babi imangi ta peroko na maka memang ina senang ka hades na baca guru ta kada nigi la yolongi imangi ya to la yolongi imangi ta masuruga maka jatuh dak aku cocok ni pak cocok hades ta tapi salon rongi ya tu masuk na nigi tau medangi imang yang kau masigi ya tu tawat di medda imangi ta masuruga tanya medda lala sempajang tu ampai pak aku masih baraka lopo termasuk tu pahala na pak bangi luar biasa ia tu ropo ko masih dalam hadis Nabi satu sampai yang kita ambil di masjid itu adalah maharnya satu bidadari di surga sidih tapi itu pasari masih ipagaji dia bisa kadang kagana lolongan itu ya mi gratis ya ya ko ikhlasmu insyaallah keberakahan iya mawata tu pak bangi pak 5 taungi ba de gatolai wajib alaikumul jannah nasa nabi tawaji ta masuruga 5 waktu ba de gatolai na takok mate ya tu wenni isa surugai de nak kada kalimai memimpin salat na mate ta masuruga de pak bangi ni tane guru takak magi na pak bangi na janji ta masuruga na manassaroy maka dak bami maka de guru taya se memang ipak bangi apa de tu gapak bater lamba angka gapak bapu rapi batai nangka dega ya ko pu imam dari mepi kamat tai nangka lolo kada lu imam pak mandari ke jili-jili tai mbak pak 2 telu masigi pak memang maka kutu iman nah wi kutuna ya mi ko ramalangi na rajin ya ko sampai jali 5 waktu dia nang kanuba de tono ko ayo ko ka kampung kalau kampung runtuh pak de meto gaga padoro nak wonro ye lepan no lepai bosilopoi iman nang baca di dina alina to bang alina to kama alina to manca jima iya ko lalang yona lepa nga masam pajam mangaribi alina bakasi alina kama alina to ima napa jadi diku tato ko komondrina napa gili nasa supu pakumpai na taswiyata supu piminta mamisal makarakati ko ilala ganun palampu na jadi dikumi aja na mo baca ya tu nasipa dua mi gili siya nasa supu pakumpai aga mi palampuri na jadi dikumi komondri mo angalo yolo bawan no jadi madam itu jadi memang pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kene dena gagal lisari masigi makoro madoso siwanu itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan aja kato masigi biasa pak uruntu tapi paja ni makoko anu le mate ni ro pagawe sarakna ro
Magal, hukumi bola anak bang. Iya. Nah sambung yang pelilok kumanarah. Gitu. Pak nasa namolo kak dek tu gak tahu. Kak jago pa iya. Kak je tahu bana dia nak tak buka tangai lo suruh dia tak buka lo getih jati tak buka. Mak kita kak macam ni. Nale dia cengang kata dia nak baju lalu anak muda boleh matiin ro ke belah rondangan asam. Ah tapi kau pak kak je tahu bang lalan ni kak tamas sempajan dia kata nak sayo pemimbolan nak bang. Ateruni materu nama deh. Ndok kasih